nta muntu n'umwe dukeneye. Mwese murabizi turi igisirikare cya mbere ku isi, tukaba ari igihugu cya mbere gikomeye ku isi. Nibyo koko n'ubundi amavuta ava muri Irani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitwara 1% y'aya mavuta aturuka muri iki gihugu, cyangwa se oil. Ubushinwa butwara 90%, mu gihe Uburusiya ndetse n'ibindi bihugu nka South Korea itwara 35%. Aje gukomeza atangaza yuko kandi uko byagenda kose iyi nzira ya Hormuz igomba gufungurwa. Ibyo yabivuze ubwo yitabazaga perezida w'igihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping. Yamutabaje avuga ko bagomba gukora igishoboka cyose bakohereza warship muri ubu muroboro maze bagakuraho ubuyobozi bwa Irani. Gusa nubwo ibyo byose yagiye bitangaza, ubuyobozi bwakomeje kugenda bimutera utwatsi bivuga ko intambara yishoyemo we na Israel nta kintu bagomba kumufashamo. Ubushinwa nk'uko buzwi nabwo bwamaze kuba igihugu gikomeye ku isi, bugomba kujyaho bufite inyungu. Nibyo koko ni igihugu gifite ikoranabuhanga ridasanzwe, gukoresha drone z'intambara n'ama aircraft adasanzwe, ariko kuri iyi ntambara busa nkaho buri silence cyangwa se bucecetse. Ninde uzatsindira urugamba? Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo yari yiteze nyuma yahakuyeho umuyobozi mukuru w'ikirenga muri Irani ariwe Ali Khamenei, bisa nkaho ibyo yabonye nyuma yaho atarabyiteze. Yatekerezaga ko nyuma y'urupfu rw'uyu mugabo azahita afata igihugu akagishyira mu maboko yabo yifuza, by'umwihariko abazwi nk'abakuzi. Gusa ibi ntabwo ariko byagenze, yaratunguwe. Irani nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa ko yababajwe bikomeye cyane n'urupfu rwa Ayatollah Ali Khamenei. Nyuma y'uru rupfu, ubuyobozi bw'umwihariko wasimbuye Ayatollah Ali Khamenei akaba ari umuhungu we nyine Mojtaba Ali Khamenei, yatangaje ko intambara ya Irani iri kurwanamo na Israel ifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika birashoboka ko bayitangije ariko nta bushobozi bagifite bwo kuyihagarika. Nkuko byagiye bitangazwa ko uyu muyobozi wanasimbuye nyine papa we wishwe n'ibitero bya kirimbuzi byatewe n'abanya-Israeli ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bivuga ko yashegeshwe mu buryo budasanzwe cyane ko yahatakarije hafi umuryango we wose. Nibyo koko Irani iri kurasa mu buryo budasanzwe, ari nako itangaza amagambo ateye ubwoba, abenshi bagakomeza gukurikirana hafi bavuga ko ibi bishobora kuzateza isi ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko mu bukungu, ndetse tukaba twakisanga mu bihe bikomeye nk'iby'1945. Aha abenshi mu banyapolitike bavuga ko intambara ya gatatu y'isi iramutse ibaye yabitewe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe Donald Trump. Nubwo ibi bikomeza kugenda bitangazwa, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine Donald Trump we yakomeje kugenda agaragaza yuko nta gahunda bafite na gato yo guhagarara. Bagomba gukora igishoboka cyose bagakuraho ubuyobozi bwa Irani. Ubuyobozi bwa Irani nabwo bukomeza kugenda busa nkaho butangaza amagambo bugamije gukora mu nkokora ndetse no kubabaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibaze ko basimbukire ku rubuga rwa X bakandika bavuga ko umuyoboro wa Strait Hormuz bagiye kuwufungura, ariko hazajya hakoreshwa amafaranga y'amayuwani, ni amafaranga y'amashinwa. Bivuze ngo umuntu wese uri gutambuka ahangaha ahanyujije ibicuruzwa by'amavuta cyangwa se imodoka zipakiye agomba kujya yerekana ko yishyuye mu mayuwani. Bivuze ngo igihugu cya Irani gifatanyije n'Ubushinwa ni propaganda isa nkaho yapanzwe, bakaba bashaka gushyira hasi idolari. Ibi bisa nka bya bindi byahanuwe ko umunsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisanga mu ntambara ya Irani irwanamo na Israel, nibwo buryo bwa mbere bwiza buzaba bugiye kuba ubwami bw'abanyamerika bugasubira hasi. Ibi ntabwo twabitindaho, twese turabizi uko ubwami bw'abanyaromani bwabaye downfall cyangwa se bwamanutse. Ese intambara birashoboka koko Trump azayitsindwa maze ubwami bw'abanyamerika bukajya hasi? Igihugu gikomeye muri politike, muri ekonomi, ubwo ndavuga ku idolari ryabo ndetse no mu bindi by'umwihariko mu bya gisirikare, ni igihugu gishora za miliyoni z'amadolari, kugeza ubwo ku mwaka bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashora arenga biliyoni 870 z'amadolari y'Amerika. Gusa ibi ntacyo bivuze kuri Irani. Ibaze ko Irani yo
ku giti cyayo ishobora agera kuri biliyoni 15 z'amadolari. Nawe umva ikinyuranyo kiri kuri biliyoni 15 z'amadolari na biliyoni 870. Ubundi intambara cyangwa se aya makimbirane yakagombye kuba yarasojwe, mbese Irani barayishyize ku murongo nk'uko babivugaga. Gusa ibyo tuvuga nibyo tubona mu itangazamakuru rikontororwa n'Abanyamerika, by'umwihariko mu itangazamakuru bikomeye ku isi, bisa nkaho atari byo tubona. Ubuyobozi bwa Irani bwavuze ko amagambo atangazwa na Perezida Donald Trump n'ahahuriye n'ibibera kuri tere. Yanababwiye ko kandi ikosa rya mbere bazakorana gushyira umunyamerika ku butaka bwa Irani. Gusa ibi ngibi bisa nkaho byakamaze gufata indi ntera. Irani yanyuze ku rubuga rwa X irangije irandika ngo "We have closed the Strait of Hormuz until further notice. Let the orange pig open it if we can." Ni mu rurimi rw'icyongereza bakoresheje amagambo basa nk'abatoka Perezida Donald Trump, bamwise nk'ingurube y'umuhondo, bavuga ko nimba bishoboye izagenda ifungura uwo muhora. Ni intambara yamaze kurenga ku isasu, ahubwo ijya no ku magambo. Bigaragara ko Irani ntabwo bigifitiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndabashimiye mwese mukomeza gukanda subscribe no gukurikirana ibiganiro bya Rwanda News TV. Mukomeze kugira ibihe byiza.